Hello. Good morning, good afternoon, good evening. It's back to my YouTube channel. Father? Yeah, my cousin. Oh. My Oh, cousin. similar. Yeah. Yeah, similar face. Thank you guys. Thank you. Very nice content Yeah. the YouTube really. Thank- Hello. Good morning, good afternoon, good evening. It's back to my YouTube channel. For today's vlog, I'm just only here sa among swimming pool. Sa among swimming pool daw. So, dito sa building namo, no? So, magwara-wara ko sa swimming pool kay nice ka ang weather, mga iring banbanon. So, nindot kaayo ang effect sa lights. So, it's really nice weather and not really hot. So nindot kay siya kanang nakatapok mi. So mo ni siya nagwara-wara ko. It's really nice, beautiful place here. So mo ni ako mga puan, ako mga friends. Lami kay siya epekto, no? So na nga iring banban dito ay Banon. Tawgas Junjun day. Junjun. So, mao na sila, ako mga amega, nagpahipi na sila. So, mao ni siya. So, naata diri karon sa kuan, naata diri naata sa 6th floor. So, mao ni among place diri, it's located at Business Bay Canal. So, indot kay siya mga iring banbanon. So ang lights effect no nice kay Hindi kay siya mga iring banbanon. So unya kuanin na ako mga iring. So it's a really beautiful place here. Muna siya na nice kaayo. So muna siya mga iring banbanon. Di ba siya naparubo? Di pa ang bago. Ako'y kay daw lamig Pwede kang ka. advertise ani nagpatambag ni iring mo. Sa biring, busy kayo siya. Anak, Imong kuan lulasik ka. isik ka, ingon to sik ka na kinahanglan enjoy lang yun ka ba yun. Ayaw jud sig pakuan. Ayaw sig pa stress. Kinahanglan enjoy. Life is too short. Life is precious and life is beautiful. And Diba? I thank you. I thank you. Andy boy, Hey baby. how are you? So how is it life? No, I'm not live recording. Say hi. Photo, okay. Is it for YouTube? yeah, YouTube. Hello. So this is my friend, Andy, no? So please subscribe my YouTube channel. And also Andy's channel. Hi. Your brother? Yeah, my cousin. Oh. My Oh, cousin. similar. Yeah. Yeah, similar face. Thank you guys. Thank you. Hi. Very nice content the Yeah. YouTube really. My Thank friend, you. he's the best in the lapper. Thank you so much. Enjoy. See you. See you. So, ano siya ang kuan, City of Dubai. That's this way. So, ano siya, among kanal. So, ano siya, the place, the sparkling city of Dubai. As in building. So, noon ko siya, ang tumoy, muna siya ang Burj Khalifa. Dili ka siya makita. So, mga iring banbanon na ako diri sa place. It's a really big place here. So, empty siya. Wala agad siya. Kanang murag. Pwede ka diri magsomba. So, newt ka siya, the place, no? So, ganahan ko magsumba diri. Mura siyang stage. Mga iring banbanon, no? So, lami kay siya uguan ka na ang location. Nindot siya location. So, nindot siya. So, maoni siya mga iring banbanon. It's a really nice and beautiful place here. So, you can find
kuan kanang mao ni siya ang Habtor Palace, and we have 1 2 3 swimming pool. So arita diri. So open na ang kuan, ang pool. So nindot siya. So I want to see and check so I wanna see here, and this is my first time to come and visit here this area. So I think this is a very nice location. So mga atong legit friends, legit natin mga YouTuber. So this is really beautiful place here. So kani siya nga area, gitawag siya og kuan kanang horse racing. Isa ni siya hipodromo. So muna siya nga area kana indot siya. Nice place. So mo na siya mga iring banbanon. So mabalik na ta. So I have to go back. So nindot ka ang place diri. So mo na siya. Daghan siya kalachotchi. So the flowers is nice, no? Very beautiful. So gabiin na lang kaayo, lagan kay ko. So mao ni siya. So naa sila children pool, naa sa pang adult. So nindot kaayo mga iring banbanon, no? It's beautiful place. So wakal-wakal ta. Indot siya. So ang mall, imagine the mall was very... Hi, sawadika! Kapong ka! Subscribe my YouTube channel, Iring Badbanon. Really? I saw this channel. Thank you for coming. Subscribe to this channel. We're here in Dubai. We're enjoying. See all the stuff he can do in his channel. It's really good. I don't like it, but it's really good. No, well, subscribe. What else? People from all the world. Y yo desde Argentina les mando un saludo a los que hablan español. Yeah, thank you. Bye, God bless. And subscribe him channel. Bye.